Kiharo-ini kia University wa Kemu imenti ya Rugongo kaunti-ini ya Meru ikuo kwarirwo ndama njeru ya gutungania cienyo cia urumwe wa kirima uri uhurunjukanite atongoria magithaitha muingi uhingurire matutarani wao wa gucokia cama wa kirima. Twitikane ati tutikuganio ringi ithuĩ twĩ kĩrĩma tũkwaria ta kĩrĩma twĩ thutha wa Uhuru Muigai Kenyatta kĩama gitũ nĩ Jubilee ongorwo kĩna mbĩa tũingĩrie kuo mũtego tweherie mbĩa tũkirini kĩama gitũ tũri brandi andu moke twarie nao. Na nataka niwaambie kwamba mlima pande hii na mlima pande ile ingine tuko kitu kimoja, na wale ambao wanakuja wanajaribu kutawanya hatutakubali hiyo, we will not accept. Jubilee reu ihinda ni rithiete ogwo reu ni turenda tugarurire tugie na kiama kingi githeru kiama kieru tweherie maundu maria mothe maracambia kiama gitu. Ikaro-ini kiria gikinyitio ni magavana matanyihire atano a gitaru giki kimbiririo ni abunge hamwe na magavana a tene aria mauma na ndumiriri imwe tu kwarira thabari ya kuhonia ngororo cia nyamukano iria itungite kirima. Tumetembelewa na viongozi. Kuna watu huwa wanasema Munya niko peke yangu na hao wote mnaona hapa ni akina nani? Mundu reka kwaria na ithuĩ oke ebagite tumubage tumwikire haria agirire ithuĩ tuikarire. Halo, ni kweli sisi hatungependa we muge moyo wetekire nawe kuingirirwo tiogo kahena henererio we no tugutue kina we no tugutue tene tukamuhe PS yeri. Nani alikuambia tunatafuta wawili? Sisi tunatafuta serikali. Matongoretio ni Minister wa Urimi Peter Munya atongoria maugite ihinda ni ikinyu mahande murirukia wa uria ukayukia matamu thutha wa President Uhuru Kenyatta kuinikirira itena riake na ametikitie ni ho thabari ya kuiguithania kirima ikunyitira thinga. Na tukumbuke, mimi nilikuwa nikisema kwa mikutano ile tumeenda sana, nimekuwa nikisema tusisahau kuna wakati tulikuwa nje ya serikali kwa miaka ngapi? 24 24 years tukiwa opposition. Biashara zetu zikaporomoka, majani chai ikaisha, kahawa ikamalizwa. Sisi hatutaki kuenda hiyo barabara. Kwena ale marecia no makorwo kuo, kwena ale marona tutigakorwo kuo, no ithuĩ ta andũ a Mount Kenya ni undu ni tuwe fata wa gukorwo thiine wa thirikari nikio turebanga. Tutikwenda kwija antu banja beje bome kura baumite batwethire itu tusibangete beje batu araganie kwogu turungame ja Mount Kenya na twarie na sauti imwe. Ani nyinyi mumetosheka na uongozi kamoiganirire ni mukwirutira mutwire tunyitane turi ithuothe haha tugie na mundu umwe ngirugamirira kirima. Ni mukwenda tuikare thi ta atongoria twiyurie atiriri kuria kurathi kwaririo metha-ini iyo ri no witu wiho tugutumao ona kuri uguo njatukano cia utongoria itinaga kwiyumiria mucemanio-ini uyu atongoria megatu wa gicigo giki matinekinya mucemanio-ini uyu aria ni hamwe na gavana wa Meru Kiraitu Murungi, speaker wa bunge ya bururi Justin Muturi hamwe na gavana wa Tharaka Nithi Muthomi Njuki amwe makiuga matinanyitwo ugeni mucemanio-ini uyu. Hata hii mkutano tulialika kila mtu, tukasema we kuja kila mtu as long as agenda yako ni unity ya Mlima Kenya, kwa sababu unity ya Kenya itaanza hapa Labu Isambaye. Kou Ngong ni kuode nyiteire mwena uria na nyumwe mwena uyu ungi mukorwo mwi kindu kimwe nigetha tunyitane kamwingi koyaga njindiri ni mukunyitana. Lakini ikakuwa kwamba wale ambao wanakuja ndio watasema wakifika huku nani ataongea na nani hataongea. Itawezekana kweli? Mucemanio wa kana wa atongoria aya ugatafanirio kaunti-ini ya Laikipia. Ni ihenya rĩrĩa rĩkĩrĩirwo kuhĩrĩria mwaki wa kirima uria uthiĩte na mbere na kũmbanĩrwo nĩ ndogo ya nyamũkano cia ũteti o rĩrĩ ihinda rĩa gĩthurano kĩnene rĩthiĩte na mbere na gũkundera kĩranĩro kũrĩ aikari arĩ gũthinga mwatũka ũyũ mbere ya marike ndebe-inĩ. Ngĩribotera Inooro TV kuma cukuru-inĩ wa University wa Kemu gũkũ nĩ imenti ya Rugongo kaunti-inĩ ya Meru. Njĩtagwo Julius Karithi wa Munene.